Unong hikai SSA ubadei na amlaram constituency ula therting na kaktin war chantia yuba lakmen ramboi MLA katai ka constituency ubadei ru menteri bakmi yaknat puli ka sarkar jala kani ka jingkran te no hikai ka longman pha ka khubor suba ramboi ubadei ban patsngap ya ka jinge kini hikai SSA ki bosong ki mi bat singi ha ka chakayan kali ha additional secretariat ban pen urlong ki jingdawa jungki uni uni hikai ula kan tha jor yuba ramboi ubalma ha mi kini hikai ki baiki dei ban let chalaki kamlam kumta kinum yo tlo kumju ka jingma ban weng nak ba a jingrap iki school managing committee managini kisni ki mulai dong yosnya letu dewi ni legislator baka tulap jengki mele mentaga lepoi arlak pam haga sibnai magi katno benai ngin gen show katno stem ngin gen show bandi kata arlak nala nangta kat kene arlak kama kilo iya kaban dan kurupat nawai sawaibat kakak yang ni hak yang kaban persatuan kat yang kini kipai ba hatu kat dehi ke government kaban yang kena concern kaban ke education lada kat dehi ke government kaban yang kena concern na kaban ke education department kan jindal wat yang gilat bat kilanti hoy na nakadam na naka financial crisis kinwat kan gilat kilanti ban solve niya na naka problem balay on super shot hansa yangi kita gendro teliki benai kini gendro teliki benai gimana pitip kalong nem kabasok ko ka sarkar bagi ngayip Niyem apeng tu kasi kinjar. Kumala ginaw na ginogran na kabaskurat. Hagamala dabram. Hagidukan. Na kabagaban pendapat yang ngigiman kam tigi ingkisen bicogi. Sagawai ka message ka mga ko banpa directly. Siya ine EMLA to ka constituency jungi. Iba na education minister. Laga bidangnya kada responsibility. Naga taki khara rezar sanspa sa buai. Kamdai besar bani kum kada ka kantin mande. Babin syukran tole. Kamne kilak kami kamne ki parano hikai. Balai an syukran gumto. Baladam laipai on pendutulap. Baladam laipai on withdrawna yang kada kran na kada ki kitwa yangi. Kanun to ayo bagi lepai. Habang lati ka bagi lade trero gimbalyo. Basta gawai ka bangakwa. Mapiangan address ya kanelang baki media. Siya isarla kaman lumui da kaktin jungi da lokal language jungi kata da kaktinwa. Lakmen rambu deko papurom ayam kuai deko kapore kikino sikai katnayai to masyet perkhalang hai ya pemi kita thokon gipni ai to daga sok ai to daga chem karpadi hayam to thu gilat kiren ha chu pencem magi lagi jinge Bernama to ayam ukwa juan rah katakan nama keburon juga konstitusi kujung ukwa juan rah ke nama keburon juga daga sarkar juga daga departemen kebayang ksom to sarum le ne beta kiskur SSA ne bagi ginosika SSA kikana kiawan dicha haga daga smith haga daga lungo au se au prua Ipeh kena kemudian hai benda cuduk hagi hot. Kita bawa ke kubur ke bakwa cupa ha uno MLA wa burumi wa tiga amlam konstituensi. Bating semua porokso hagi education department ha cuma sebuah hai kegi nasi kaya SSA
Kiba ayla ida dina hajula pun kumar, ayla ida dina hajula ya bersa, acu ayla ida dina hajula pun komnya ke sarkar. Arai wan ni tiga negara tahu tahu hajula agak. Saya sisi negara pun thai negara kubur, sya ke sarkar MDA hi balako. Tuate wat kilat kilanti, wat nam wanra tang kiti kentin tomat. Kiban pendom yang i kumalong gitu-gitu ikai kibal kerana suasana. Andai wanra kata ke solution, kiban pendom yang i wanra ia kata ke ai ia kata ke baik. Kiban pendom bat kiban kemen yang i omnya kebangin susah hangne, banya yap siap kemang. Andai bangin midang ne kecing kemen, rangkat bat kidi-kicingin bawah kiban penurang daga sarkar. Kapan bulan bajangi